Make Me first album launching ko na courtesy of Fulinaria Agustin din ang dito. Mo itong kaputa pag akang kantata tinatayan isutin ang cake itifunin. Anyway, thank you very much igimatang cake at sabi ko ma'am pagyamanan na po tas sugar free kumaday ito tanong maraman ako ngayon diabetic ka. Ayan. Pwede lagyan mo ng asin. Okay. Dagi dito dumapay apo nga kantami napauluan tumeng pa dito dumapalong. Tagay o anapay. Congresswoman Catherine anapay Bagay di Barbaro. Isupay kat DJ Isuwa. Ngarod kumanta ka man iti foreign song balong. Adi man ga favorite ko. Madi favorite na jay. Lipato mo titikiket ko tatang nga kansyon mo dito eh. So ladies and gentlemen, nabiyagan na po ni Karen Carpenters iti lagpaypayso. Iti unag ti bagi ni John Mark. So let's welcome Karen Carpenters live dito in 97. Sumaribon ko naman. Simanibon. Dito in 97.7 Sweet Radio. Nagsami. Tingga Jirwar. Ang makapiright na to eh. Second voice to eh. The hardest thing I've ever done is keep believing that someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance could come and might never know. I used to say in the promises, let's keep it simple, but freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I paid is high enough for me. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I ask perfection of a quiet and perfect love. I'm fool enough to think that's what I'll find. So here I am with pockets full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside. I'm hanging on a hope, but I'm alright. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I ask perfection of a quiet and perfect love. I'm fool enough to think that's what I'll find. I'm fool enough to think that's what I'll find. Here's another piece from the Carpenters. We've only just begun to live.
together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Diretso Sonata Karupa with the 4 Negative right here on 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsam It. Yeah. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you were here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find it's the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I needed will remind me you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Okay, kita ngarap dapat selection may iti The Carpenters with yours truly Manong June, and of course my partner John Mark. Ket dagiti dumpay nga sonata balong kaya nga iroknoy kadagiti madam nga agbibuya takas kumakadakabsat Kathy Kawal Salvador of Hilo Hawaii ni ading Sonia Castillo nga agdingding agmat di jay Italy ken ni
ading ni Bayaw Bayaw. Joseph Ay, Bayaw Bayaw. RJ Tambayan nga din agmat apo di Jaya Kabatuan Isabela ken of course dagiti dumapay apo nga online ni Sir Fred V. Alili Wow, is hello, watching. sir. Ayan, dagiti may sa apong board member it Isabela. Good afternoon, sir. Ayan, kasabi ko mata maawis mo pa dagiti dumapay apo nga kapagayam tayo dita probinsya kas kumakini Sir Nap Hernandez kanay kung makikita mo nga online iso na ken dagiti dumapay nga pangablao balong basaem ket awam mo tan ti background music tan agur kata. Natin nag-text anak ko na dita. Partaka. Gawa na ba yung signal natin? Kuna na. Ba't hindi ba intindihan dito, Jones? Kuna naman. Apo, mangluluko dito na baybayagan. Okay. Nga road. Butan ako katabiro. Balik. Ay, Agur kata. may nag-text. Wala naman. Wala naman dito. Sa messenger? Messenger. Okay, we Wala naman. apologize apo kada kitay hami mo basbasa iti mensahe na diti Facebook ta very busy kami ngamen tatay kalkalpas iti launching iti album migat naragsak amin nga members iti Isabela United Artist ket maawis pa dagiti dumapay apo nga kumakansyon ngano kay yumot nga may paplaak iti lubong dagita boses yo maki-join kayo kada kami ano yung message ni ading mo Kuna na, i-greet ko kano. Isuda, Da Camille, Sydney, Charmaine, Michael, o Engineer Michael. Tapos, Yak. Happy birthday kini Casey kano, second birthday. Ay, na pa naki-birthday? Palanit. ni ading Okay, na yung bang panagdengdengagyo, dita? Jingay Bilya Beltran nga ta? Jidan Tijina, awan Michael ti message Bobot, to taket good afternoon kada kayo Dabigoy, Jason Sebastian. Itatay ko Felix ini adi ko Annabelle ni Samarno. kakak nga nalpas lagi dayan. Okay, damdama kami mangal tao, ilipas mi lang ti programan ta 22 minutos lang yan apo ti nababatin para kadagiti agin inayat nga rodati nga sunata mi. Para kadagiti dasa mo na, dati Perlin. Wan, kinila kay nang adi titatak ni pare Arthur. Ni Ayan. Kuya Mark ni Ate Abigail. Wan. Di manang Kanamin test. Kentay kaduana. Darling, you can count on me till the sunrise on the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours through endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie, I'll never play untrue. I'll never give you reasons to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years, my love will grow like a river. It will flow. It can't die because I'm so devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie, I'll never play untrue. I'll never give you reasons to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years, my love will grow like a river. It will flow. It can't die because I'm so devoted to you. Okay, dati
lang. Isu mo lang na kita nag-text. Okay. Ket 19 minutes langin na po kasakbayan ti alas 3. Ket ako medyo napanog ako nga nakataadar balong. Anapay ti kansyonan ta. Ayan, please do like and share our videos. Tapno nakikita dumamot ket may kanti chance apo nga makapag-greet namin online ket mabas busy na ko na umapala kiti mangmangan di Jerwan. Malito mo balin umalis to eh. So pay nga ro dandan lang nga malpasan. Dali malpasan. Yan. Kakaiso na ako ilipastan. Ilipasta lang nga ro den sagbay ta nga pasar. Ayan ka. Ada ti kansyon nga kay mong erok no kadagiti kapalay mo no kiniading mo. Ay syempre nagro kay saya di perfect manan Isang kaulit na ti perfect Wangarod. kasi the favorite na. Yeah. Anyway, kumansyon naman ti sa bali pa yung kanta. Nalabit tatake mo. Sige. Our version of the song maybe this time, ayan, ipangmaganda kayo apo iti Ilocano version niti dayta nga sonata. Bagam lang no nakasagana ka na. Nako, no internet kung ano. Apo. Load more. Load pa more. Okay nga rod. Kaya dada ito ikat nga sonata da ating Angie di jay Hong Kong. Sige. Para kada kayo nga rod apo dati nga sonata may. Na. Abay sa balin sama dito napindot ko. Ayan dito yan. Eko. Duang agayen, nagsarak manen, di na maliw lang ada, sinadiwada, naglabas da, naging inayat da, yam nagsinada, di da nga naginasa, awan mangipagaro, ngagdinalapos da, sa dasublian ng tinapalabas da nalabit tata kudno nga ayat iba ay da ket nalabit pa'y analang lang to panagayanda nagsinublianan da si malibukag na nalabit ita ayat di agpatengga ayat dakas idi ket nagsubli ayat nga impagarupda di pa'y analuong ta ubig na pa'y ngem ti pudno nga ayat dinto agkupas uray pa'y tawen ti aglabas na barbara pa'y ita ngem di kalman tatanti panawen ket nupat ganda nalabit tata pudno nga ayat iba ay da ket nalabit pa'y analang lang to panagayanda nagsinublianan da si malibukag na nalabit ita ayat di apatengga saan pa'y anamaliw ti isem na isupay latati amin narik na nakat ita itantik kanito nga agsarak ken itultuloy da nalabit tata udno nga ayat iba ay da ket nalabit pa'y analang lang to panagayanda nagsinublianan da si malibukag na nalabit tata nalabit tata nalabit tata ayat di agpatengga
Okay nga rod, itatanga ka nito apo, mangpapugto kami man ti sonata, ket iti makapugto apo, dati iti 2 gasot, gasot a peso, ayan, 200 peso a load da apo, nga aga po iti for Ang the kasalagi datawara When, dagiti lang apo, outsiders ti pumugto diti nga sonata, ket lalengan nyo apo, together with your name, age, and your address address and title. of the song. Dahito yun apo, iti kung kunada nga, datlag nga sonata. Nga rod, everybody, get ready for this. I-text yun, ti paulo na dahito nga sonata. Once again, for With 200 pesos, as we say goodbye, dahito yan apo, iti paulo na dahito nga i-text sonata. yun ti 0977-369-1552. hanga kasalagi tatatarwar ng mangan. Okay. Ilang da dyan babalay da. Okay. Nga rod, iti sonata nga tatatlag at tuyan ka aruba. Ay pusik kapiwak. Oh no, oh no, oh yeah. Si tatalekak lata ti padak ang parswa, jak nga ugalit ang dwa-dwa. Dua-dua Uray no kwarta ti pagsarita anta, nasampalatan panunod ko. Tanuan niya ti panang ipagarup ko, kadagiti padak at ang tao, isumiten ti amok nga inaramid ko. Ken apo, yamanin ti panakilangen-langen nyo, panakigayem yu dito'y mo, ken pangaasiyo kumaikaten yo. Diskompiado, kinaawan talik mo ti padamatao, ti pawit mo kat dapat ada resibo, pati tiktik na ken gargaraw ni paket mo. Diskompiado, puri siya sinusika kat diskompiado, pati anak mo nuwag pa siya ragwadyado, nuwag pa utang ka dapat ada ti titulo. Pati katugang hindi nakapulos mairitan, ay nagpuskong kiti tarupang, kay kaya't nakapay nga ilutuan. Ket di namin saan nga nagkikisunat kwartoyo, tigam gamit mo inventaryo, ginagbalin mo barikukog. Sino ka ayat ti pagarup mo, perfecto ka at tao, kasiksikan at gusto, nalintig ka panunot mo, amin may tataon pagarup mo, ket neng-neng, no nagsardeng nagpanunot, pinupawag mo leng-leng, kayat mo no trabahadon ketim, asar-sardeng, kapunta agsulsel do trabaho na diretsyo, amin na masabat mo basa ang panunot da, no umisam ibagam nga katatawaan da ka, o bingwin o barito, bakit la kaya kubo, awan makananggay mo, amin nagkakabsat mo, tida ko sunada, o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka, o bingwin o barito, bakit la kaya kubo, awan makananggay mo, amin nagkakabsat mo, tida ko sunada, o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskompiado, kinaawan talik mo tipada matao, tukawit mo kung dapat ada resibo, pati titig na ken gargaraw ni paket mo. Diskompiado, uri siya ni musika ket diskompiado, pati anak mo nuwag pa siya gwardyado, nuwag pa utang ka dapat ada titulo. Pati katugang hindi nakapulos mairitan, ay nagpuskol kit di tarupang, kay kaya't nakapay nga ilutuan. Ket di namin saan nga nagkirkisunat kwartoyo, tigam gamit mo inventaryo, pinagbalin mo barikukog. Diskompiado, kinaawan talik mo tipada matao, tipawit mo ket dapat ada resibo, pati titig na ken gargaraw ni paket mo. Ubing mino barito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakabsat mo, nida ko sunada, o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Ubing mino barito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakabsat mo, nida ko sunada, o galing at daken ka, Amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskompiado.
Okay, thank you very much. Apo kada kita nag-text. Talaga, mga kunak na awan tag-text. Nagadumot. Nagadumot tag-text. Nga sa wana Kami, doon. Nubanggan na nga sonata dagdag text. Ato ti ag-text nga talaga, Mat. Thank you very much, Apo kada kita nag-text. Dahil Apo ti mangi parangarang nga nakat adugayam ti tumtungan kada tayo. Kat may salang iti nagasat kada kiti iso amin Apo nga tumtungan kada kami. And we would like to say congratulations to our first winner of 200 peso load, Miss Orchelin Pascua. Ayan, 16 titawan na of Ambatali, Ramon Isabela. Iti paulo nga in text na Apo ket desconfiado. Ayan, thank you very much. Hindi kami nagduma sa bali. Wan sa bali di. Inidik pinaisura ta dyan. Nagaduda nga talaga. Sige, isurat ko kay balong. Ket Nagado ganser na eh. we are looking for the right answer and the correct spelling and isuratin ang abak. Ayan. Thank you very much. And ditan apong agpatenggay iti programa mi itatanga Domingo kat itinagan ti 4 Decade Duo Production kaaruba. Dahil ito namanong yung June Seriales together with John Mark Pastor. Para iti programa mi na pauluan. At da kami kami manan manan. tila nga po 97.7 Sweet Sweet Radio. Radio. Santiago. Ano di manalipatan mo Ulit. yan. Alat. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsamit. Ayan nga rin Apo. Antabayan ninyo Apo, ito sa marunong programa. Napauluan, Top 20 Countdown with DJ Sam and Mr. H. The DJ Hans. Well. Ayan next week manan Apo. Akakadwa tayong tumanan, talumalang oras, the same time, same channel. Ayan. Kuya Melvin? And of one pwede patalastas. F2 ko nam tulatatan. Ngarod karoba kunami. Goodbye. God bless everyone. F2.